Zač plačeš? Ma kako ne bi plakala, jer si vidio kako onaj Marko Grubić nema šta obući. Katastrofa, ali ipak izgleda da je nešto našo za Storijev party. Nešto je, a što ti plačeš? A ja plačem zato što ne moram doći kod njega da vidim kak mu stoji. Kako kad je bijedna, šta kad mu stoji miš? Kad je blizu ženska, njemu ne stoji. A mi sada idemo pogledati, Boris Kosmač nam ima novu mis turizma. Nju smo snimili prije jedne estetske operacije kod doktora Žaljarkatića. Ona je nama više kao tip inteligencije puno bitnija nego sam izgled. Jer za mis turizma važno je da djevojka zna engleski. Pa evo, reci nam barem jednu rečenicu. Ja dolazim iz Hrvatske koja je prekrasna zemlja i drago mi je da je predstavljam. Croatia, nice to meet you. A osim engleske da zna dosta o našoj zemlji i da ju predstavlja na najbolji mogući način. Koji je naš najveći grad? Pa ne bi sad baš o tome pričala, ako može ovako samo o tome što sam Miss Universe. A nisi Miss Universe, Miss turizma si. Aha, onda može samo o tome, ne bi baš o tim geografijama i tim ostalim biologijama. Dolaziš iz regije koju čak poznajemo po psićima, dakle sjećaš se 101 DDD. 101 dragulj. Je? Ne. A zašto me ništa ne pitate zbog operacije nosa? Odlično. Reci mi, zašto si odlučila operirati nos tako pred svima? Ko? Ti. Kako to mislite? Pa nisam ja tu radi toga. Šta jesam? Pa došla si operirat nos, nisi? A ne znam ja zašto me vi uopće snimate. Zbog nosa. Mog nosa. A nastavak sage o nosatoj misici gledajte u sljedećem Red Carpetu.